अहानबदा मरु ओइबा पाव चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना नुमिनिनी चथगदबा G20 इवेंट्स की मतंगदा ऑफिशियल सिंह अमदी बीजेपी की प्रेसिडेंट याउना लीडर सिंह उनदुना वा खनख्रे MLA हुंफुना चपचाबा दायित्व लौदुना मणिपुर की लम कनगदबनी हाइना यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM की प्रेसिडेंट फोंदोख्रे MOS External Affairs Dr. Rajkumar Ranjan Singh na Japan की National Day Reception da saruk yakre खुरुमजरी ममी टीवी न्यूज येंगबिरिबा पुमनमक पोलोइतोंगबम प्रियंताना तराम नौचरी पावमसा खाइन पिजरी हयेंगदगी हौदुना नुमित निनी मोइरांग खुनौदा लैबा संगाई इथनिक पार्क चथगदबा G20 समिट की इवेंट सिंग मपुंग फाना पांगथोकनबा ngasi ayok चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन मरी लेनाबा स्टेट ऑफिशियल सिंग बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदा देवी अमसुंग जनरल सेक्रेटरी सिंग लोइनना सीएम सेक्रेटरी उनदुना वा खनख्रे हाइरे मीटिंग अदुदा मरु ओइना G20 समिट की इवेंट सिंगदा स्टेट असि की ओइना अचौबा कानबा लौनबा अमदि चौखा थौरांगना मपुंग ओइगदबा इवेंट सिंगदा एम्फसाइज पीदुना नुमित निनी चथगदबा समिट असि मपुंग फाना अमदि मिंगथिना पांगथोकनबा खननैनखि हाइरे अमरोमदंगरांग चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना सीएम सेक्रेटरीट की कैबिनेट हॉल दा यूनियन मिनिस्टर डोनर किशन रेड्डी का वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग पांगथोकतुना स्टेट असिदा पाइखतलिबा अमसुंग पाइखतकदौरिबा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंग लंबी थोंग टूरिज्म अमसुंग स्टेट असिना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गाइडेंस मखादा पांगथोकनी हाइना थौरांगलिबा G20 की प्रिपरेशन सिंग की मतंगदा खननैनखि हाइरे MLA हुंफुना चपचाबा दायित्व लौदुना मणिपुर की लम कनगदबनी हाइना यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM ना लेंगाक की पुकनिंग चिंसिलकले वाफम मसिंगरांग मणिपुर अमदी म्यांमार गा ताइनाबा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट के फाइखो खुल की मनुंग चन्ना लैरिबा इंटरनेशनल बॉर्डर पिलर नंबर 104 की फिबम येंगसिन खोंगचत्ता UCM की प्रेसिडेंट कोंथौजम जॉयचंद्रना फोंदोखिबने जॉयचंद्रना हाइखिबदा मणिपुर न इंडिया की लेंगाक तिंद्रिंगै मतमदा कबो बेली असि लमदम असि की मनुंग चन्ना लैरमी हाइबा मालेम की मियामना खंगनरबा वाफमनी अदुबु लाइबक थीबदी इपा इपुना थंबिरम लमदम असिगे असेंगबा मसक ngasiदी नोंग मनोंग मगी मांगसिलकले ओइरकलेबा फिवम असिदा इंडिया लेंगाक अमदी मणिपुर की लेंगाक न तुमिन लेसिनबा हाइबसे पांगदबगी थवोंगने अथुबा मतमदा ट्रेडिशनल बाउंड्री दा युमफम ओइरगा चपचाना डिमार्केशन तौगदबनी हाइना UCM की माइकैदगी अकनबा वाफम थमलकले कोंथौजम जॉयचंद्रना मखा तारदुना UCM ना मणिपुर की ngमखैगिदमक अमदि अपुनबगी सक्तम गाकनबगिदमक मतम चुपदा लेपकने नाकल अनिगी ngमखैगी मरक्ता चयेतनबा लैरिबा फावबा बॉर्डर फेंसिंग नत्रगा सिक्योरिटी फेंसिंग खाबगी थबक लेपकनी हाइरे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना पीकिबा थाजबा मांगहनबिगनु हाइनसु UCM की माइकैदगी मखा ताना अपील तौखे आइगी मी मागी मी खाइदबिदा गवर्नमेंट की सेमिबा नियम से अफबा नियम से मसिदैसिदा चाना पुथबिरगदि मणिपुर से अनौ मणिपुर मतिंग लैबा मणिपुर ओइगनी हाइबसे यूनाइटेड कमिटी मणिपुर न थाजबनी मसि नतना आइकोइ माइ माइगी मीसिंग अदुना आइकोइ यूटिलाइज तौननो होनबा स्टे तौननो होनबा अतोप मीदना हाइदि संगल लैसिदबा तोला तारब मीदना मागी गवर्नमेंट की ओइबा रूल फजबा रूल सिंगसे सि चनाहनबा अदुगा संगल लैबदना मदु चनाहनदबगी थबसे मसि तौबिगनो हाइना यूनाइटेड कमिटी मणिपुरना थमजरी अदुगा आइखोइना मफम सिदा लापदा आइखोइना थेंगनजबसे मेडिकल की मखोइदा अवाप लैबसिंगसे आइखोइ मरि लैनबो अथॉरिटी सिंगदा हाइरगा हौजि हौजि सिदा PIC अमा सारगा लै हाइ PIC असे हौजि साबदि लोरगा इनॉग्रेशन जे तौद्रि हाइ
इनोग्रेशन से तौरब मतुंगसिदा हाइरिबो पीआईसी असिगी डॉक्टर नर्स थाबिरगा लाइंग हौरगदी हाइरिबो से अखोगी कमजोंग डिस्ट्रिक्ट की नंबिसानी मसी बॉर्डर के हम नकनब जगानी हाइरिबो जगा असिदा हेल्थ की खुदोंग चाबो वालिबो से गवर्नमेंट सु हाइरिबो पीआईसी असे सागले पीआईसी सागलिबो अफम असिदा जिदा अथुबदा इनोग्रेशन तौबिरगा डॉक्टर नर्स थाबिदुना खुंजा सिंगे अवाबो से कोहन बियो हाइना यूनाइटेड कमिटी मणिपुर अपील तौजरी Minister of State for External Affairs Dr. Rajkumar Ranjan Singh na Japan ki National Day reception da saruk yakre. Haukiba numita Dr. Rajkumar Ranjan na India ki representative oina Japan ki National Day reception da saruk yakre. Mahakna appeal tauki madudi India amadi Japan ki mari ase mutual trust, value of democracy, freedom amadi respect for the rules of law, masita sunatana strategic amadi global partnership na Indo-Pacific region da laiba singa mari phagalakpani. Panba yai madudi chahi sida India amadi Japan da mathang sitna G20 amadi G7 pangthoktuna ekhoigi priority sing synergize taunaba maru oiba regional amasung global issue singda discourse semgatnaba mamal yamlaba khudongchaba ma ekhoina fangle. India ki G20 presidency ki theme da Vastu Dhaiba Kutumbukam One Earth One Family One Future ne. India Japan ki partnership ki pangal ase puwari ki miyoibadagi hauraga culture dagi hauraga rajniti ki lamda lam khudimakta gi hauduna mari fagatli amade Japan India ki mari ase economic partnership na yumbi oigani Japan ase ekoi gi special partnership oiduna ekoi gi journey ase da mai pakani haibege thazaba thamduna Japan ga loina duna punna chatminagane. Moltam Hang Tinghai area New Kaitan Manbi Amadi Koken Kangpopi district na punna sinduna miyam gi oiba mifam amada popi pambi sing muthatpa amadi mahausa gi umang wamang sa ujek amadi makhoi gi pothok sing kan bahaina yana ba ama purakre jaga sing asidagi laibak amadi laingoi kot pasu yararoi haina yana ba purakre hairiba mafam asi Poljang Khungangda Kuki Inpi Moltan Hang Kuki Chip Association amadi Kuki Students Organization Moltan Block ki mityeng makada pangthokibani Khungangi luchingba amadi naharolgi club na punna mafam ase drug free zone oihanna ba popi pambi sing maru tumna muthatpa haina su yanakre Makhata na Moltan Hlangi apunba miyamda jaga sigi CSO singda popi pambi kakthatpa amadi mahausa gi sa ujek kanba sida Forest Department amadi police ki mateng pangani haina su phongdorakhi High voltage transmission line 33 kV Urembam None line ki manung chanba mafam singda lakliba tang tara taret tara nipan kun amasung kun tang kun mathoi gi ayuk ki pung mapan dege numidang wairam pung mari fawba routine vegetation clearance sathanabagi damak power shutdown tawgani haire Manager Transmission Subdivision number 7 Manipur State Power Company Limited ke S Bhumeshwar Sarmana Thadorak Pacherol amana hai 33 kV by 11 kV substation none dage supply tauriba 11 kV singda piba maising hairiba matam asida mai fangloi haire Seat Humpu Laiba Tripura Legislative Assembly election ki vote thadaba ngasi ayuk pung 3 tagi haukre ayuk ki pung 13 faubada chadanifu manga vote thadabagi report laikre amaromda Tripura gi Chief Electoral Officer CEO Gite Kiran Kumar Dinakarona hai state asida free fair amasung santi laina vote thadanabagi damak semba saba pumloi loikre haire Tripura State ki oina corner ahumdagi high voltage oiba election campaign asida BJP Left Congress Alliance amasung Tipra Motha Party sing asina akaknaba lamba tauri security ki akanba section thauranga loinana ngasi ayuk pung 3 tagi haukiba vote thadabagi thauram asi horen nungthin pung 3 fawba chathagani punna polling station lising ahumga chahum kuntra taret ki manungda polling station lising amaga chama asi sensitive polling station haina identify tauri aduga polling station kunnipa na hypersensitive polling station ni haina identify tauri haire
Election asigi main contestants sing adudi BJP, IPFT combined, CPIM Congress Alliance amasung Sion of Northeastern State haina khangnariba hanagi ningthaugi imung manung na semba regional party Tipra Mothani. Election asigi bot masing thiba Mars anidagi haugani aduga election asida punna polling personnel Lising Kutramathoi amasung Central Forces singi security personnel Lising Kun mga nangak senduna election asi free fair amasung santi laina pangthok na bahonari hairi. Aroy bada maruay ba pau amukhana pijari. Chief Minister LOITONGBAM PRIYENTA numit nini chathagadaba G20 events ki matangda official sing amadi BJP ki president yauna leader singa unaduna wakhana kre. MLA humpuna chapchaba daita lauduna Manipur gi lamkan gadabani haina United Committee Manipur UCM gi president na phongdokre. Amadi MOS External Affairs Dr. Rajkumar Ranjan Singh na Japan gi National Day reception da saruk yakre. Po amukana kurumjari. Maharaja Buddha Chandra College Student Union Nasinba Inter-College Dance and Song Competition Pangthok Cheragani. Competition asida saru yabining basingna lakliba February kulhumdoi fawbugi manungda registration tawbiu. Akupa marol gidamak makhada pijariba number 9863408043 natraga 8798951971 da pau phawbirau. Khanganjariba Muhammad Anis Makakmayum, Secretary, Social and Culture Student Union of Maharaja Buddha Chandra College, Palace Compound, Impal. Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in North